Hai guys. Ini account baru baru 2 hari saja. Ini hari 14 hari bulan. So ada satu orang pelanggan tu, abang datang pejabat terus kan bang. Ya. So abang kerja di ada Hong Leong lah. So dia datang pejabat pun confident kan abang. So abang, saya punya proses mudah bang. Oi, cepat sangat. Cepat sangat kan. So okey, abang pinjam berapa abang? Saya ambil 3K. 3K. Dapat? 3K. Bersih kan? Ya, bersih. So I punya bayaran semua tu fleksibel tak abang? Flexible. Mudah sangat lah. Mudah kan? So macam I punya boleh jimat banyak kan? Boleh. You boleh main, dia macam boleh adjust ni, adjust sana lah. So abang punya sudah lulus 3K. So ni ni 1,000. So abang ni dapat bersih 3K. So abang ada recommend saya punya follow tak? Boleh, kita akan recommend nanti. Recommend lah. Ya. Panggil I punya follow mai jumpa I kan. Boleh. So guys, ni real punya, bukan palsu punya. So bag biru tu nampak tekan apply je. Sudah mau dekat dah raya. Okay guys.